U okviru projekta Donacija ljubavi povodom obeležavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena, humanitarna organizacija 28. jun donirala je značajna sredstva porodilištu u Leskovcu, koja se sastoji od velikog broja odeće za bebe, spevačica za porodilje, posteljina za krevete i platnenih pelena. Sa ovom donacijom kanadska humanitarna organizacija 28. jun vraća se na jug Srbije, gdje će realizovati projekat vredan $900.000, kojim će pre svega biti unapređene srpske bolnice. Među odabranim zdravstvenim ustanovama je i opšta bolnica u Leskovcu, odnosno odeljenje ginekologije i akušerstva, koje je, zahvaljujući ovoj organizaciji, dobilo sredstva u vidu velikog broja odeće za bebe, spavačica za porodilje, posteljina za krevete i platnenih pelena. Mi pomažemo našem narodu iz dijaspore. Ovim projektom je obuhvaćena 10-godišnjica zapravo naše organizacije i ovo je jedan od specijalnih naših projekata koje mi radimo u okviru našeg odeljenja za žene 28. jun, koja je odlučila da ovom donacijom, početkom ovoga zapravo projekta, donira bolnici u Leskovcu, odnosno porodilištu u Leskovcu i porodilištu u Kraljevu, tekstil za krevete, spavačice, kao i benkice za bebe i tetrapelene za bebe. Nažalost, zbog cijelog stanja u državi koje je veoma alarmantno, mi smo odlučili da proširimo našu akciju, da pozovemo sve kompanije koje mogu da doniraju, da nam pomognu u ovome i da doniraju bolnicama, odnosno porodilištima u narednom periodu, a ne samo ove godine, nego i narednim godinama, ako mogu i koliko mogu, da pomognu, da podignemo i damo potporu mladim majkama da rađaju više djece. Doktorka Dragana Mitić-Kocić sa Leskovačkog odeljenja ginekologije i akušerstva istakla je ovom prilikom da će donirana oprema u mnogome unaprediti uslove boravka kako majki, tako i novorođenčadi. Ta donacija nama mnogo znači, volela bih da ih bude više. U ime odeljenja i načelnice doktorke Slađane Stojanović ja se zahvaljujem vama i ovom prilikom bi pomenula da je ova opšta bolnica Leskovac pretrpela spoljašnje promene, da je jedna od 5 bolnica u Srbiji koja treba da se rekonstruiše unutar nje, ali da nam treba mnogo toga. Ovo je samo jedna pomoć, početna pomoć i mala, ali nam treba od svih privatnika tako nešto slično, znači u pogledu i pelena i gravitira veći broj žena, i da bi mogli da funkcionišemo, osim aparature koja nam je takođe potrebna, dodatno, znači sve nam treba. Projekat Donacija ljubavi osmišljen je pažljivo i tu u cilju obeležavanja 10-godišnjice humanitarne organizacije 28. jun. Prema rečima predstavnika ove organizacije, ovo je samo početak jednog većeg programa podizanja svesti, koji će prvenstveno dovesti ne samo do unapređenja uslova u srpskim porodilištima, već i do većeg poštovanja majki i njihovih beba.